سينا بارك الله فيكم. الرا أمسانك ما شاء الله بارك الله فيكم. أمستك أمس ذو الحجة إن شاء الله باتي حجيتنا تقافي لما جتشو بربادي. أه سينا بارك الله فيكم شير اللي ولي قدا أمسخنا شير ولي قدا إن شاء الله 10 ذو الحجة باتي حجي باتي قرتي قرآن تبرو إيقلتو جتشو دا يو ربين جاي تقاقو ياسنين إيقلتي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده. إيقا ربي رتي فارو دنقلاسني فارفني ربي إيقاسي محمد عليه الصلاة والسلام رتي نجاه في رحمة الرب وسني بودا ذو الحجة را حديثة كافلة ما يسني في ديارة ذو الحجان باتي ذو الحجة باتي هجرة قرتي كل لما هجرة باتي كل لما فاجتونا برو إيقلتي يا ربي نجي جتشو برو يا ربي فعلي برو إيقلا yoo haa guyyaa isniinaa eegala. Guyyaa isniinaa eegala takka boroo eegala jechuudha. Guyyaan kun guyyaa guddaadha. Guyyaa Rabbi biratti akkaan guddaati. Guyyaa kana keessatti dalagaan gartee irra gartee guddaa kana gartee Rabbi biratti sadarkaa qabu. Guyyaa kudhanan duraa kana. Tanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti kakate jechuudha. Wal fajri وليالي العشر جين فجرين خخده قيا كودنان غرتي ذو الحجة سنين خخده جي ابن كثير كتاب تفسير الساخي ستي سنيف بليان قيا قدادا ارقم ربي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح غرتي بخارين قبا سخي ستي وان جي قيا ذو الحجة كودنان غرتي دراخون guyyaa kanarra dalagaan gartee guyyaa kanarra rabbi biratti jaalatamaa hin jiru je dalagaa gartee guyyaa kudhanan keessa dalagan kanarra rabbi biratti guyyaan akkaan jaalatamaa hin jiru je sani sahaabonni gaafatan yaa rasuulallah karaa rabbii keessa lolullee moo ja'aniin karaa rabbii keessatti lolullee moo jannaani je nama gartee horii isaatiin bahee nafsee isaatiin bahee osoo hin deebi'in achitti ajjeefame malee nama horii isaatiin nafsee isaatiin bahee achitti ajjeefame malee. Sani jecha guyyaan kun guyyaa akkaan guddaati. Guyyaa gartee soomana guyyaa arafaa gaara gartee arafaarra dhaabbatan san rabbiin dilii amata lamaa namarraa dhiqa jechuudha. Dilii xixiqqoo. Dilii amata dabreettii fi dilii amata sanduraa jechuudha. Haamata dhufu dilii xixiqqoo hunda rabbii namarraa dhiqa. Sani jecha obboleeyyan guyyaa kudhanan kana gartee akka sawaaba kana nun dabarre akka gartee carraaqqannuu akka toobannuu akka zikrii heddummeessinuu akka gartee waan rabbiin nurraa fedhu hundaa soomanaanis guyyaa boruurraa yoon fi soomanti ilaanka guyyaa sagaliisan soomanuu gartee dandahamaa jechuudha. Akkuma sanitti gartee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa gartee sagalaffaa san soomanaa ture. Guyyaa rabbiin dilii amata lamaa namarraa dhiqu. Dilii xixiqqoo hunda rabbiin amata lamaa namarraa dhiqa jechuudha. sadarkaan dhulhijjaa kun hedduudha. Ibaadaa keessa jira. Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa kana keessatti guyyaa kudhanan kana keessatti takbiirtaa heddummeessaa jeelaal. Takbiirtaa laa ilaaha illallaahi Allahu akbarii akkuma sanitti alhamdulillaahi heddummeessaa jee. Tanaaf guyyaa kudhanan kana sahaabonni gartee akka Abdullah ibn Umarii fi Abi Hurayraan faan magaalatti gabbahaniiti takbiirtaa godhaa turan. Takbiirtaa guyyaa kudhanan kana keessa takbiirtaa godhaa turan. Laa ilaaha illallah jechaa turan. Alhamdulillah jechaa turan. Guyyaan kun guyyaa guddaadha. Guyyaa Rabbi biratti akkaan guddaati. Guyyaa Arafaa san Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa samaa addunyaa irraa gabbu'eeti guyyaa san keessatti ummata gartee Arafaa jiru saniin dhaadata jechuu. Laalamee gabrootan kiyya jechaa. Keessummaa kiyya laala gabrootan kiyya laala warra gartee araarama ana kadhatu warra je'eeti malaayikootaan itti dhaadata. Guyyaa sagalaffaan san guyyaa guddaadha. Ammoo guyyaa kudhanan kana keessatti dalagaan takka illee Rabbi biratti jaalatamtuun hin jiru guyyaa kudhanan kanarra. Kudhanan gartee dhulhijjaa kanarra jechuudha. Sani jechuun obboleeyyan
إن شاء الله قويا قرتي قرآن خنا كين رانفني سومنان عبادان تكبيرتان لا إله إلا الله الحمد لله جتشودان صدقات شودان توبة شودان أكو مساني تقرتي وربي نرافده هنداه قرودان قويا قدادا سوابني إسات اللين أكسيد دتشا دتشا خانا اللي أكا إندقني كين رانفني سوابني إسات اللين دتشا دتشا قويا خنا قدسون قرتي نورا إيجاما إن شاء الله يربي نجي قرتي برورا يو guyaan 29 dhume borurraa eegala alhada jechuudha warra gartee alhada yoo haa warri gareettis gartee takka guyyaa isniin irraa eegala lamaan irraa tokko sooman akka hin daganne inshallah saniin isinitti dhaamuu barbaada guyyaa kana keessatti guyyaa kana keessa guyyaa arafaa saniis gartee rabbiin amata dilii amata lama rabbi namarraa dhiqaa deebi'iiti sawaabni isaatis akkaan gurguddaadha irra jaalatamaa guyyaati irra caalaa guyyaati سنين سنت دامو بربادة بارك الله فيكم سنتي ديريسو دام سخية خانا ولي ناقا إن شاء الله شير ولي قودا حديث برو إن شاء الله أغا ولي تدبينو تنرتيني سنران أبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي أنجرادا ورين قويا خانا دكابي قويا خانا الرئيس فيدا مربين هاقونو أكسيني سنين السلام عليكم